салом бинандагони азиз, нашри ҷанбастаи барномаи иттилоотӣ навид аст. мустақиман манзури шумо дар студия ҳабибаи комил. имрӯз дар қасри миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дабири кулли созмони ҳамкории иқтисодӣ Асад Маҷидхонро ба ҳузур пазируфтанд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд ки Тоҷикистон узви фаъоли созмони ҳамкории иқтисодӣ мебошад ва тавсеяи ҳамкории гуногун ҷанбаи судманд бо кишварҳои аъзои он мавриди таваҷҷӯҳи пайвастаи мо қарор дорад. дар ҷараёни суҳбат масъалаҳои густариши ҳамкорӣ дар бахшҳои тиҷорату иқтисод, сармоягузорӣ, нақлиёту коммуникатсия, энергетика, саноат ва кишоварзӣ дар чорчӯби созмон мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. зимни табодули афкор оид ба татбиқи самараноки стратегияи Чашмандоз 2025 ва таҳияи стратегияи таъмини устувории энергетикии минтақа ба истифодаи рӯзафзуни энергияи таҷдидшаванда, рушди иқтисоди сабз, масъалаҳои тағйирёбии иқлим ва коҳиши офатҳои табиӣ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид. рушди ҳамкорӣ дар соҳаҳои ҳифзи муҳити зист, сайёҳӣ ва арсаҳои гуногуни гуманитарию фарҳангӣ бахусус илму маориф низ аз мавзӯъҳои муҳими суҳбат буд. баъди анҷоми мулоқот бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, дабири кулли созмони ҳамкории иқтисодӣ Асад Маҷидхон дар назди намояндагони васоити ахбори омма ба тариқи зайл ибрози андеша кард. Салом алейкум. Мо имрӯз хеле вохӯрии музокироти пурсамар доштем бо ҷаноби оли президент ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ман фурсат пайдо кардам ки ба он кас иттилоъ диҳам бобати маърузаи кори мо ва афзалиятҳое ки созмони ҳамкории иқтисодӣ дар назди худ дар соли ҷорӣ соли 2025 гузоштааст ва инчунин нақшаҳои яъне мо бобати барпо намудани ҷаласаи навбатӣ яъне саммити 17-уми созмони мо ки ба нақша гирифта шудааст дар моҳи июл санаҳои 3 ва 4 дар шаҳри Боку Озарбойҷон барпо гардад ва инчунин ман ба ҷониби ҷумҳурии Тоҷикистон арзи сипос баён кардам бобати саҳми бевоситаи ин кишвар дар тақвият бахшидани ҳамкорӣ дар ҳошияи фаъолияти созмони ҳамкории иқтисодӣ. Инчунин ман имкон доштам ки ба ҷаноби олӣ табрикоти самимии худро расонам бобати ба созиши таърихӣ расидан бо ҷумҳурии Қирғизистон дар ҷодаи сарҳади давлатӣ ки барои созмони ҳамкории иқтисодӣ аз сабаби он ки ҳар дуи ин кишвар аъзои мо мебошанд хеле ва хеле иқдоми муҳим мебошад. ва инчунин имкон доштам ки табрикоти худро ба ҷаноби олӣ расонам бобати ташаббуси ҷумҳурии Тоҷикистон дар пешбурди рӯзномаи об конфронси сатҳи баланде ки оид ба ҳифзи пиряхҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон барпо мегардад табрикотамро расонам. бо ибтикори донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар мавзӯи аҳдномаи марзии Тоҷикистон ва Қирғизистон пирӯзии дипломатияи сарҳадӣ ҳамоиши илмию назариявӣ доир шуд. гузориш дар ин хусус. дар асри чорабинии илмӣ ҳайати раёсати илмии донишгоҳи миллии Тоҷикистон меҳмонону коршиносон, ҳайати устодону профессорон, донишҷӯёну магистрантҳои факултетҳои донишгоҳ иштирок намуданд. таъкид гардид ки ҳалли мушкилиҳои сарҳадӣ миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон аҳамияти таърихии сафари давлатии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҷумҳурии Қирғизистон, аҳамияти бастани аҳдномаи таърихӣ доир ба танзими масъалаҳои сарҳадӣ, истифодаи абзорҳои дипломатияи сарҳадӣ дар раванди идораи равандҳои фаромарзӣ ва кушодани гузаргоҳҳои сарҳадӣ бахшида шуданд. сафари мазкур ҳамчун як сафари таърихӣ ва дар равобити Тоҷикистону Қирғизистон ба ҳисоб меравад, зеро дар раванди ин сафар 16 санади ҳамкорӣ тақвиятдиҳандаи ҳамкориҳои дуҷонибаву бисёрҷониба ба имзо расиданд. яке аз ин санадҳои ин шартнома миёни Тоҷикистону ва Қирғизистон дар бораи ҳалли масъалаи сарҳадӣ буд ки ҷонибҳо тавонистанд ки дар як муддати кӯтоҳ аз нигоҳи таърихӣ масоили аз давраи таърих боқимондаро бо роҳи сулҳомез ҳаллу фасл намоянд ки ин ҳалли масъалаи сарҳадӣ барои тақвияти ҳамкориҳои Тоҷикистону Қирғизистон ва умуман тавсеяи рушди ҳамгироӣ, дастаҷамъӣ, босуботӣ ҳамгироӣ ба Осиёи марказӣ мусоидат менамояд.
ناطقان ضمن سخنرانی‌ها دایر به مخصوصیت دیپلماتیای دوراندیشانه و سازنده پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ابراز اندیشه کردند. قید گردید که با راه صلح‌آمیز و با پررگی حل نمودن مسائل سرحدی دولتی میان تاجیکستان و قرقیزستان این تلاش‌های بسیار ساله جانب‌ها به شمار رفته نهایتاً در رفت سفری دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به جمهوری قرقیزستان وابسته به تنظیم مسائل سرحدی شرطنامه دخلدار امضا گردید که دو کشور همسایه به قرار تاریخی و ابدی رسیدند. наврӯзро ҳамчун иди байналмилалӣ дар аксар кишварҳои ҷаҳон бо шаҳомат таҷлил мекунанд. ин ҷашни мондагор таърихи тӯлонӣ дошта аз зумраи 4 иди мардумони ориёи табор маҳсуб меёбад. бо мусоидати сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар федератсияи русия ва сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар давлати ҷопон чорабиниҳо бахшида ба наврӯзи байналмилалӣ дар сатҳи баланд таҷлил гардид. соли 15 аст ки наврӯз ҷашни қадимаи миллати тоҷик ва мардумони ҳавзаи тамаддуни он дар миқёси ҷаҳон бо риояи суннату оинҳояш таҷлил мегардад. ҳамватанони мо ки дар кишварҳои хориҷ кору фаъолият доранд бо ифтихори баланди ватандорӣ соли нави аҷдодӣ наврӯзи байналмилалиро истиқбол намуданд. сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар федератсияи русия ба муносибати фарорасии ҷашни байналмилалии наврӯз дар шаҳри москва чорабинии тантанавӣ баргузор намуд. дар аснои чорабинии тантанавӣ ба меҳмонон рамзу суннат ва оинҳои хоси ҷашни наврӯз муаррифӣ гардид. дар ин ҷо маркази фарҳангии тоҷикон намоиши беҳтаринеро ба намоиш гузоштааст ки дар он тамоми анъанаҳои неки ниёгони мо аз тарафи ҳозирин хушпазируфта шуданд. дар чорабинӣ сӯзаниҳо, либосҳои миллӣ, асбобҳои мусиқии маҳсули дастони пуреъҷози ҳунармандон ва дигар намунаи маҳсулоти тарғибкунандаи ҳунарҳои мардуми тоҷикистон намоиш дода шуда, ҳамзамон наворҳои муаррифкунандаи тоҷикистон пешниҳод гардид. дар идома сафири тоҷикистон дар русия ҳозиринро ба наврӯзи байналмилалӣ табрик намуда иброз доштанд ки наврӯз яке аз ҷашнҳои қадима ба ҳисоб рафта таърихи беш аз 6000 сола дорад. аз фарҳанги ғании ориёӣ манша мегирад ва сарчашмаи хурсандию хушбинӣ ва шодмонию умед мебошад. طبق قطعنامه قبول نموده سازمان ملل متحد این جشن باستانی نیاگان چون جشن بین المللی همساله 21 مارد با شکوه و شهامت خاصه در سراسر جهان تجلیل می‌گردد. در چهاره‌بینی نمایندگان مقامات داخلدار جمهوری تاجیکستان در فدراسیای روسیه، راهبران تشکیلات جمعیتی تاجیکان مقیم کشور اقامت، نمایندگان و فعالان جمعیت‌ها، اهل ضیا، دایره صاحبکاران از حساب هموطنان مقیم و دانشجویان تاجیک اشتراک نمودند. در نمایش همه چیز زیبا بود: هنرهای مردمی، رقص و موسیقی، لباس و کرته‌های تاجیکی و خوراک‌های بالذات تاجیکی. مهمانان به ارمغان و انواع هنرهای مردمی و رقص و سرودهای تاجیکی توجه و مراقب به اندازه ظاهر نموده با ببر نمودن لباس ملی و کرته و طاقی‌های تاجیکی رسم می‌گرفتند. در دایره چهاره‌بینی به مهمانان برنامه جالب کنسرتی پیشکش گردیده حاضرین را در فضای زیبایی و پرنشاط نوروز قرار داد. 22 марти соли 2025 бо дастгирии сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷопон хизматчиёни давлатии тоҷикистон ки тибқи барномаҳои бурсияҳо барои рушди захираҳои инсонӣ дар донишгоҳи Ҳирошима таҳсил мекунанд, ҷашни наврӯзи оламафрӯзро бо шукӯҳ таҷлил намуданд. дар ин ҷашнвора доираи васеи устодони донишгоҳ ва донишҷӯён аз кишварҳои гуногуни дунё ширкат варзиданд. тибқи барномаи чорабинӣ ба ҳозирин маълумоти кӯтоҳ дар бораи халқи тоҷик, фарҳанг, забон ва расму оини он, ҳамчунин рӯнамоии пурмуҳтаво дар бораи ҷашни наврӯз, таърих ва анъанаҳои наврӯзӣ пешкаш карда шуд. дар ин зимн ишора гардид ки бо ташаббуси Тоҷикистон ҷашни наврӯз ба феҳристи мероси фарҳангии ғайримоддии башарият ЮНЕСКО дохил карда шудааст ва ҳамасола ҳамчун ҷашни байналмилалӣ дар аксар гӯшаҳои канори олам таҷлил карда мешавад. дар чорабинӣ инчунин гӯшаҳои намоиши фарҳангӣ ва наворҳои видеоӣ дар бораи Тоҷикистон, таъриху тамаддун ва дастовардҳои миллии тоҷикон ба тамошо гузошта шуд. дар охир меҳмонон аз таому хӯришҳои болаззати миллӣ ва сурудҳои тоҷикӣ баҳраманд гардиданд.
ҷашни наврӯз бо хусусияти беназираш яке аз намунаҳои муҳими имконоти сайёҳии тоҷикистон барои ҷалби таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба мероси бои таърихию фарҳангии миллати тоҷик мебошад. гурӯҳи беш аз 200 нафараи ҷаҳонгардони эронӣ аз маҷмӯаи таърихию бостонии қалъаи ҳисор дидан намуданд. тафсилоти бештар дар ин бора. то ба имрӯз беш аз ҳудуди 2000 нафар аз ҷумҳурии исломии Эрон ба Душанбе ташриф оварда дар тантанаҳои наврӯзии кишвар иштирок намуданд. ҳамчунин барои гардишгарони эронӣ аз ҷониби ширкати сайёҳии Somon Travel хатсайрҳои наврӯзӣ ба шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ва пойтахти мамлакат ташкил карда шудааст. дар дораи ин хатсайрҳо наздики 200 нафар сайёҳон аз кишвари Эрон аз мамнӯъгоҳи таърихиву фарҳангии қалъаи ҳисор дида намуданд. дар ин ҷо меҳмонон бо таъриху фарҳанги бою ғании миллати тоҷик ва ҳунарҳои мардумӣ шинос шуданд. либосҳои миллии тоҷикӣ бештар таваҷҷӯҳи меҳмононро ба худ ҷалб намуд. онҳо аз натиҷаи диду боздидҳояшон аз наврӯзии байналмилалӣ дар тоҷикистон ва меҳмоннавозии тоҷикон ҳар яке дар навбати худ таассуроти рангин баён медоштанд. لباس محلی همین که میپوشید ارق ملی بودنتون نشون میده که ما آریایی هم لباسای خودمون رو داریم. حال خیلی خیلی ممنونیم از مهمان نوازی که داریم. خیلی خوب، مردم بسیار خوب، مهربان. آدمو ندیدم هنوز ولی خیلی قشنگه. бо сиёсати дарҳои кушодаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва дар доираи сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, муносибатҳо дар самти сайёҳӣ бо ҷумҳурии исломии Эрон дар ҳоли рушд қарор дошта. ин барои бозсам мустаҳкам намудани ҳамкориҳо дар ҳама намудҳои сайёҳӣ байни ду кишвари ҳамзабону ҳамфарҳанг, ҷалби сармоягузорони эронӣ дар соҳаи сайёҳӣ ва зиёд гардидани гардишгарон аз ҳар ду ҷониб заминаи мусоид فراهم آورد. اینجا در قلعه حصار هستیم. نوروز بر شما مبارک باد. میزبان بیش از 450 نفر از گردشگران ایرانی که نوروز امسال به تاجیکستان اومدن و از فضای بی‌نظیر تاجیکستان لذت بردند. از میزبانی شرکت سومون تراول در کشور تاجیکستان زیبا و بی‌نظیر تشکر و قدردانی داریم. برخورداشون برخوردای بسیار بسیار مهربانانه و انسانی است. امیدوارم که دیگرون هم جذب بشن بیان برای دیدن تاجیکستان. بکار شدن روادید میان دو کشور و راهاندازی پروازهای مستقیم با شهرهای مختلف ایران به رشد سیاحی و جلب سیاحان ایرانی به تاجیکستان تکانی جدی بخشید. توسط پروازهای منتظم سیاحان می توانند با جاذبه‌های بی‌نظیر تاجیکستان و ایران فرهنگی بای و تاریخ دو خلق دوست از نزدیک شناس شوند. زیاد نمودن شماره پروازها امکان می‌دهد که سفرها در این مسیر دسترس و برای سیاحان موافق گردانیده شود. جشن بین‌المللی نوروز که همساله در جمهوری تاجیکستان با شکوه و شهامت خاصه برگزار می‌گردد و در برگزاری این جشن نیاگان عرف و عادت خوراک و لباس و عنعنه‌های ملی تاجیکی به نمایش گذاشته می شود که جهتی از نزدیک آشنا شدن فرهنگ پرقناعت ملت تاجیک اینچنین تشریف گردشگران ایرانی در برگزاری عید نوروز بسیار مهم ارزیابی کرده می شود. این اقدام مرحله نوی رشد رابطه‌های سیاحی و تجارتی بین دو دولت ارزیابی می‌گردد. شرکت سیاحی سومون تریول با استفاده از جدول نوی پروازها، دایره وسیع خدمت‌رسانی‌های سیاحی، از جمله بند کردن مهمانخانه‌ها، انتقال و تشکیل خسارهای سیاحی و بسته‌های سیاحی را به شهروندان جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می‌نماید. روزهای نزدیک باز گروهی کلان نوبتی سیاحان ایرانی به کشور تشریف خواهند آورد. наврӯз ҷашни эҳёи табиат буда азамати волояш боис гаштааст ки манзалати худро то замони мо аз даст надод. баръакс дар замони соҳибистиқлолии тоҷикистон дар заминаи сиёсати хиратмандона ва фарҳангпаронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шукӯҳу ҷалоли хоса касб карда мақоми байналмилалӣ гирифт. таҷлили ин ҷашни мондагор дар саросари тоҷикистон бо шаҳомати махсус ҷараён дорад. аҷдоди фарҳангию тамаддунсози мо тавонистанд ки ҷашни наврӯз ва расму оинҳои онро дар тӯли ҳазорсолаҳо ҳифзу нигаҳдорӣ карда то ба рӯзгори мо расонанд. наврӯз ки решаҳои он аз суннатҳои фарҳангии ниёгони мо сарчашма мегирад, рамзи эҳтиром ба табиат, арзгузорӣ ба арзишҳои инсондӯстона ва қаробату ҳамдигарфаҳмӣ миёни халқу миллатҳои гуногун ба шумор меравад. сокинони саодатманди шаҳри Кулоби Бостонӣ ин ҷашни фархундаро ки сароғози шукуфтанҳо рӯстанҳо ва эҳёи дигарбораи табиат аст, дар амфитеатри шаҳр бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил намуданд. ба истиқболи сазовори ин ҷашни фархунда кормандони ташкилоту идораҳо ва сокинони ҷамоатҳои деҳоту маҳаллаҳои шаҳр, ҳамчунин намояндагони коргоҳу корхонаҳои саноатии шаҳри Кулоб хони наврӯзӣ ороста маҳсули дасти хешро ба намоиш гузоштанд.
باید گفت که این جشن زیبای طبیعت در روند رشد تاریخی با حکمت و فلسفه انسانپرورانه‌اش به تمدن و فرهنگ‌های دیگر تأثیر عمیق رسانیده از جانب خلق و ملت‌ها تدریجاً پذیرفته شده است و یکی از امیدهای به جشن بین‌المللی تبدیل یافتن نوروز محض از همین عبارت است. در نوروزگاه همزمان از مؤسسه‌های فرهنگی و تعلیمی شهر تعلیم گیرندگان هنر و مهارت خویش را نشان دادند. مهمانان و روبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کلوب از نمایشگاه هنرهای مردمی و دستاوردهای تشکیلات و مؤسسه‌ها دیدن کرده از رسم و آیین‌های خاص نوروزی آشنایی پیدا کردند. باید گفت که محض عنصرهای نیک و پسندیده معنوی، فرهنگی و اجتماعی نوروز و هماهنگی با طبیعت انسانها را به هم می‌آورد، متحد و متفق می‌سازد. مناسبت بین آنها و وضع روحی آنها را در حال اعتدال و آرامی و شادی و سرور نگاه می‌دارد. زیرا همه آیین‌های نوروزی دارای اهمیت انسان‌دوستانه، حکمت روزگار و تشویق حیات آرام و آسایشته اهل بشر میباشد. محض رسم و آیین‌های انسان‌پرورانه نوروز و دیگر جشن‌های آریایی از جمله صده، تیرگان و مهرگان که در کشور ما از برکت صاحب استقلالی احیا گردیدند، عامل پایداری و ماندگاری ارزش‌های ملی و فرهنگی و علمی و ادبی مردم تاجیک در صحیفه‌های تاریخ میباشند. جشن نوروز در وطن محبوبمان تاجیکستان نه تنها همچون جشن فرهنگی و مردمی بلکه به صفت سنت مهم احیای طبیعت و تلاش برای فراوانی عزیز و گرامی دانسته می شود. یعنی نوروز جشن پیوند انسان با طبیعت بوده آدمان را به عملهای سازنده و آبادگرانه تلقین می کند و به آنها الهام و نیرو می بخشد. یکی از آیین‌های دیگری جشن نوروز این برگزاری مسابقه‌های ورزشی میباشد. در گوشه دیگری نوروزگاه تعلیم گیرندگان مؤسسه دولتی مکتب ورزشی در شهر کلوب و غالبان و جایزه‌داران مسابقه‌های ورزشی دستاوردهای خویش را به نمایش گذاشته و در میدانچه‌های علاهیده مشق و تمرین نمودند. در قسمت تنتنوی چورابینی رئیس شهر کلوب بختیار نظرزاده ابراز داشت که با تشبث و دستگیری‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جشن نوروز مقامی بین‌المللی را کسب نمود و در گوشه و کنار عالم با آیین‌های به خود خاص تجلیل کرده می شود. همزمان ابراز گردید که با استقبال سزاوار از جشن ملی 35 سالگی استقلال دولتی در شهر و دهات کلوب کارهای آبادانی و سازندگی وسعت تازه پیدا نموده، انشاءات گوناگون و کارگاه و کارخانه‌های صنعتی ساخته به استفاده داده شدند. قسمت فرهنگی چورابینی جشنی را سرود و ترانه و رقص‌های موزون هنرمندان شعبه فرهنگ مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر و جمهوری شکوه دیگر بخشید. محض تحت نوای همین کرنه سورنای و چنگ و چکمه بهاری ساکنان استقبال از عید اجدادی نوروز فرخنده در شهر لیوکان آغاز شد. در این روز خرد و بزرگ شهر با لباس و روحیه عیدانه حاضر جشنگاه گردیده نوروز پاکنهاد و نیکپی را در سطح بلند تشکیل کردند. ساکنان شهر امروز همچون رمز و سنت این فصل زیبا خوان نوروزی عبارت از 7 سین و 7 شین آراسته رسم و آیین‌های قدیمی مردم کهن بنیاد تاجیک از قبل کشیده دوزی، گلدوزی و دیگر هنرها را پیشکش مهمانان و ساکنان گردانیدند. در قسمت جامعه تنتنوی نماینده حکومت جمهوری سخنرانی کرده حاضرین را به فرارسی ایام کشت و کار دهقان و نوروز خجسته تبریک و تهنیت گفتند. گفته شد که نوروز جشنی است که فرارسی آن را خرد و بزرگ همه ساله انتظاری میکشند. این جشن قدیمه به خاندان مردم تاجیک نوروزی آورده شادی و سرور را در کاشانه هر یک ساکن طنین انداز میسازد. پس از سخنی تبریکاتی اهل فرهنگ در یکجایگی با خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی شهر برنامه رنگارنگ نوروزی خود را پیشکش مهمانان و ساکنان گردانیدند.
савту наво ва замзамаи таронаҳои дилнишин аз сӯи овозхонони шинохтаи ҷумҳурӣ варзишгоҳи шаҳрро ба базмгоҳи ҳақиқӣ табдил дод, чун мардум зери суруду мусиқӣ лаҳзаи хушҳолӣ намуда бо рақсҳои маҳину зебои худ наврӯзи оламафрӯзро то дер истиқбол гирифтанд. наврӯз аз зумраи қадимтарин ҷашнҳои миллии мардуми тоҷик буда таърихи беш аз 6000 сола дорад. Ин ҷашн аз ниёгон ба мо мерос монда танҳо дар замони соҳибистиқлолии Тоҷикистони аз ин замон ҷаҳонӣ гашт ва доираи ҷашнгирии он боз ҳам васеътар гардид. яке аз суннатҳои он пухтани таомҳои миллӣ мебошад ки маъмултарини онҳо суманак маҳсуб меёбад ва дар байни мардум суманак ҳамчун рамзи баҳору наврӯз маъруф гардида хӯроки асосии дастурхони наврӯзӣ аст. аз ин хотир ҷашни наврӯзи байналмилалӣ дар ноҳияи Данғара аз субҳи барвақт бо омода кардани ин таом оғоз гардид. ҳамчун муждаи наврӯзӣ ки аз баробаршавии шабу рӯз дарак медиҳад, дар ноҳияи овозадори Данғара аз субҳи барвақт маликаи наврӯзӣ дар кӯчаҳо гашту гузор карда мардумро аз омади наврӯзи дилафрӯз хабар мерасонид. ба ҳамагон маълум аст ки наврӯз рамзи амалу корҳои нек, покизагию озодагӣ, дӯстию рафоқат ва ободкориҳо буда маҳбубтарин иди мардуми фарҳангдӯсти мо ба ҳисоб меравад. хурду калони ноҳия бо шукргузорӣ аз фазои озоду осудаи Тоҷикистони соҳибистиқлол бо риояи расму оинҳои хоси наврӯзи байналмилалӣ хони идона ороста намоиши дастовардҳо пешниҳод карданд. наврӯзгоҳ ки маркази фароғатии хуррамшаҳр интихоб гардида буд, сокинони нӯҳ ҷамъати шаҳраку деҳот ва ташкилоту масъаҳои ноҳия маҳсулоти истеҳсолӣ ва дастоварду ҳунарҳои худро пешкаши мардум гардонида буданд. дар ҳақиқат дар ин рӯз сокинони сарбаланди ноҳияи Данғара тамоми ҳунарҳои мардумӣ аз қабили зардӯзию кашидадӯзӣ, буфандагию кандакорӣ ва оростани дастурхони идонаи наврӯзиро бо хӯрокҳои миллӣ ба намоиш гузошта буданд ки ҷолиби диққат буд. бо истифода аз суннатҳои наврӯзӣ эҳсос мегардид ки омадани соли нави аҷдодиамон аз саодатмандии миллат, пойдории сулҳу субот ва пешрафту шукуфоӣ башорат медод. дар доираи баргузории ҷашни наврӯзи байналмилалӣ духтарону бонувони ноҳияи Данғара бо ба бар намудани сару либоси миллӣ зебогии ин мероси гузаштагони худро муаррифӣ карданд. зимни суханрониҳои табрикотии намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва роҳбарияти ноҳия аҳли ҷамъомадагон ва кулли сокинони ноҳияро бо ҷашни наврӯзи дилафрӯз табрику таҳният намуда ин ҳама хурсандии мардумро аз баракати тинҷию осудагии ватан, ваҳдати миллӣ ва шарофати истиқлолияти ватан арзёбӣ намуданд. таъкид карда шуд ки наврӯзи байналмилалӣ дар масири таърих роҳи мураккабу душвор, ҳаводиси сиёсиву иҷтимоӣ ва маънавии зиёдеро гузашта то ба замони мо расидааст ва пас аз соҳибистиқлол гаштани ҷумҳурии Тоҷикистон ин мероси гузаштагони миллати тоҷик бори дигар эҳьё шуда ба худ шӯҳрати ҷаҳониро касб намуд. барномаи ҷолибу рангини консертии аҳли фарҳанги ноҳияи Данғара ки инъикосгари расму оин, шодию нишод, зебогиҳои ҳунари дирӯзу имрӯзи мардуми тоҷикро дар бар мегирифт, бо рангу ҷилои тоза пешкаши тамошобинони сершумор гардида боиси фараҳмандию болидахотирии ҷамъомадагон гардид. мисли дигар шаҳру ноҳияҳои кишвари азизамон сокинони сарбаланди ноҳияи восеъ ҳам иди наврӯзро дар сатҳи баланд ҷашн гирифтанд. чорабинии идона аз кӯчаи марказӣ дар маркази ноҳия ки номи Исмоили Сомониро гирифтааст бо гузашти корвони идонаи наврӯзӣ бо раҳпаймоӣ оғоз гардид. қисмати дигари ин чорабинӣ бо шукӯҳи идона дар майдонҳои боғи марказӣ истироҳати фароғатӣ идома ёфт. инҷо бо роҳбаладии раиси ноҳияи восеъ намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, аъзоёни маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, меҳмонон ки барои иштирок дар чорабинии наврӯзӣ ба ноҳияи восеъ ташриф оварданд, дар намоиши ҳунарҳои дастии ҳунармандони ноҳия бахшида ба ҷашни иди наврӯз бо ҳунарҳои дастии ҳунармандон дар самтҳои гуногун шинос гардиданд.
در این روز از 8 جماعت شهرک و دهات ناحیه هنرمندان در گوشه‌های الهیده نامگوی محصول مهنت دستی خود را به نمایش گذاشتند که دیدن چنین منظره‌های زیبا و دیدنی به هر بیننده حلاوت بخشیده به مهنت هنرمندان احسن می‌خواندند. سفید آلو بسر کرد بهار آمد چمن گل گوشت آمد دلی ما بچه ها در جوش آمد. در قسمت رسمی جشن عید نوروز در محیط ایدانه تنتنوی در معروضه های رئیس ناحیه واسه سپس نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان قید گردیدند که در دوره صاحب استقلالی تاجیکستان حکومت جمهوری تاجیکستان با تاریخ و فرهنگ و جشن و مراسم های مردمی دقت جدی داده برای احیای ارزش های ملی تلاش نمود. نسل جوان دوران نو از این پدیده های امیدبخش آرزو و امیدهای زیاد دارند، زیرا زنده و جاویدان ماندن عنعنه نیاگان بقای هستی ملت را نشان می‌دهد. این جشن کهن و همیشه جوان برای مردم کشور ما بگذار تنجی و آسایشتگی، خرمی و نکروزی، صلح و امنیت و نعمت‌های فراوان عطا نمایند. سپس در همین محیط در قسمت مکافات سپاری ها بخشیده به عید نوروز و کارمندان فعال تشکیلات و مؤسسه ها سپاسنامه و تحفه های مالی تقدیم کرده شدند. در قسمت فرهنگی جشن نوروزی که در تالار امفی‌تئاتر دایر گردید، هنرمندان بخش فرهنگ ناحیه با برنامه ادانه جالب و پرمضمون کنسرتی تحت عنوان نوروز جهانی شد با اشتراکچیان غذای معنوی بخشیدند. бузургӣ ва шаҳомати наврӯз то ҳаддест ки онро дар кӯчактарин макон сокинон бо тамоми ҷузъиёташ қайд мекунанд. ҳамин аст ки феълан дар ҳамаи корхонаву ташкилоти давлатии ҷомеаҳои меҳнатӣ талош доранд ки тантанаи наврӯзӣ биёроянд. маркази ҷумҳуриявӣ дарёфт ва рушди истеъдодҳо дар якҷоягӣ бо муассисаи таълимии занон сарвар ҷашни байналмилалии наврӯзро бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил намуданд. дар чорабинии роҳбарияти вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок ва суханронӣ намуданд. барнома бо навои дилнавози сурнай оғоз ёфта меҳмонон ва намоиши ҷолиби хони ҳафтсин, ҳафтчин ва ҳафтмим ки рамзи фаровонӣ ва баракати наврӯз аст дидан карданд. муовини вазири маориф ва илм ҳозирин ро ба ҷашни наврӯз табрик гуфта ёдрас шуд ки наврӯз ҷашни қадимии ниёгон буда рамзи эҳёи табиат, ҳамдилӣ ва ҳамбастагии мардумон аст. таъкид гардид ки ҷашни наврӯз на танҳо як анъанаи фарҳангӣ, балки василаи таҳкими худшиносӣ, эҳтиром ба суннатҳо ва рушди маънавии ҷомеа мебошад. басми гул дар чамани наврӯз аст, даври ғулғулфикани наврӯз аст, то ба гардун сухани наврӯз аст, Тоҷикистон ватани наврӯз аст. барои мо воқеан мардуми тоҷики сарбаланд мояи ифтихор аст ки ҷашни мо ҳамчун ҷашни ҷаҳонӣ пазирифта шудааст ва мо ифтихор аз он дорем ки чунин мардуми кӯҳанбунёду дорои таърихи қадима ҳастем. ҳоло бошад мо гулдухтарони маркази таълими занон сарвар бо ҳамкории маркази дарёфт ва рушди истеъдодҳо тасмим гирифтем ки дар якҷоягӣ ҷашни наврӯзи оламафрӯзро таҷлил намоем. воқеан ҳам имрӯз мо хостем ки дар ин ҷашни бошукӯҳи наврӯз аз тамоми расму русуми минтақаҳои тоҷикистони азизро ба ҳамагон муаррифӣ намоем. боиси хурсандист ки дар арафаи иди наврӯз таълимгирандагони тоҷик дар олимпиадаи байналмилалии қавқоз миёни хонандагони 14 кишвар донишозмоӣ намуда сазовори 2 медали тилло, 1 медали нуқра ва 1 медали биринҷӣ гардиданд. ба ғолибони олимпиадаи мазкур сипосномаҳо ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд.
дар қисмати дигари чорабинии намоиши театри кунонида шудаи муштараки оинҳои ҷашни наврӯз фолклор ва санъату фарҳанги волои миллати тоҷикро таҷассум мекард, ба чорабинӣ шукӯҳи хоса бахшида рӯҳияи меҳмононро болида гардонид. ҳунармандон бо иҷрои рақсу сурудҳои анъанавӣ ва саҳнаҳои рамзии муҳити воқеии наврӯзро инъикос намуданд. бахшида ба ин ҷашни бостонӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 63 деҳаи ӯзбекистони шаҳри Ҳисор ҳамоиши зебои фарҳангӣ баргузор гардид. дар чорабинии ҷашнӣ роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор иштирок ва суханронӣ намуданд. гуфта шуд ки мо мардуми тоҷик ифтихор дорем ки баъди соҳиби истиқлол гардидани Тоҷикистони азизамон ин ҷашни бузурги аҷдодиамонро дубора эҳё кардем ва ба сатҳи байналмилалӣ расонидани мақоми онро бо сарварии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъмин кардем ва ин оини деринаи ниёгонамонро ҳар сол дар саросари мамлакат бо иштироки тамоми сокинони кишвар таҷлил менамоем. таъкид шуд ки ҷаҳонӣ шудани Наврӯз мо ворисони ин ҷашни бостониро водор месозад ки дар баробари ифтихор кардан аз ин оини дерина барои минбаъд эҳё намудани ривоҷ додани суннатҳои ахлоқиву маънавӣ ва фарҳангии он бештар кӯшиш намоем ва ҷиҳати ба аҳли башар боз ҳам беҳтар муаррифӣ намудани фазилатҳои инсонпарваронаи Наврӯз пайваста саъю талош варзем. дар идомаи чорабинӣ ба як қатор омӯзгорон ва директорони муассисаҳои таълимии шаҳри Ҳисор сипосномаҳо тақдим карда шуд. сипас барномаи рангини фарҳангӣ оғоз гардид. маликаи Наврӯз ба ҳозирин муждаи баҳор оварда марди деҳқонро ба кишту кори баҳорӣ талқин намуд. дар идома сурудҳои тараннумгари баҳору Наврӯз ва рақсҳои мавзун таби ҳозиринро болида гардонид. бо иқдоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷумҳурӣ барномаи давлатӣ оид ба кабудизоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 қабул гардидааст. дар асоси он дар тамоми кишвар маъракаи ниҳолшинонӣ идома дорад. танҳо дар марҳилаи якуми барнома ки солҳои 2025-2027ро дар бар мегирад беш аз 10 миллион бех ниҳолони гуногун шинонида мешавад. бо ҷонибдорӣ аз ин иқдом аз тарафи масъулин ва кормандони кооперативи зотпарварии Сафар Шерназар дар ноҳияи Хуросон дар талу теппаҳои бекорхобида ниҳолони ҷавони писта шинонида шуд. шуро аз моҳи январ то моҳи марти соли равон дар Тоҷикистон ҳаракати ҷумҳуриявии ниҳолшинонӣ эълон гардидааст. ба ин хотир аз тарафи кормандону мутахассисони кооперативи зотпарварии Сафар Шерназар дар ноҳияи Хуросон дар талу теппаҳои солиёни дароз бекорхобида ниҳолони навъи пистаи хушсифати ватаниву хориҷӣ шинонида шуд. имсол дар минтақаи ана шаршар мегану баъд чашмасори д дар ҳамин ду минтақа қариб 800 000 ниҳол шинондем. ниҳоло дар маҷмӯъ ҳамаш ниҳоли хуб аст. ниҳоли Туркия ай ниҳоли Тоҷикида 3 баробар зудтар афзоиш дорад. барои ҳамон хотир мо ниҳоли Туркии пистара бисёртар шинондесем. маззаи пистаи хидмон ай ҳамашда беҳтарин аст. тали теппаҳои ин ноҳияи Хуросон намнокиш буландтар аст. мумкин ки пистаҳои маҳаллиам зудтар ба амал шурӯъ кунанд. сол то сол майдони пистазор дар талу теппаҳои мавҷуда васеъ карда мешавад. соли равон бо азми масъулин дар масоҳати зиёда аз 1400 гектар ниҳоли пистаи тоҷикӣ, туркӣ ва суриягӣ шинонида шуд ки дар маҷмӯъ майдони пистазор дар 3 соли охир беш аз 3600 гектарро ташкил менамояд. маъракаи ниҳолшинонӣ дар ин мавзеъ бо маслиҳати олимони соҳаи кишоварзӣ ва ҷалби сокинони маҳаллӣ мувофиқ ба талаботи қоидаҳои агротехникӣ амалӣ карда мешавад. ин навъи ниҳоли писта яъне туркӣ мебошад. дар давоми 8-9 моҳ ина қайи расидин аллакай қариб ки бедор шуда истодааст. ана тарзи шинондани ниҳол инами хел ҳамира айдрни тупак яъне аз кулок решаашро мебарорем. инами тарз хок мепишонем. ин чуқури мо ана 40-50 сантиметр мебошад. паҳноии 80 дар 80 ба хотири овшин шуданаш. чунки дар талотепҳо баъзе ҳолат мешавад ки боришгарӣ
کم میباشه. با اندیشه متخصصان ساحه در صورت با چنین طرز پرورش نمودن نیهال پیسته تلفات آن کم و افزایش نیهال بیشتر میگردد. اقلیم و باد و هوای کشور ما برای شناندن نیهال پیسته خیلی موافق است و بارشات باران در تل و تپه ها میتواند در سبزش نیهال های نو خیلی کمک رساند. ناحیه خراسان در نیهال پرورشگاه داریم. یک سال پیش ما ایران را در کلوک میشنونیم، در توبکو نیهال میکنیم، بعد ای نیهال آورده در تل تپه میشنونیم. پیسته تاجیکی رام، پیسته سوریه رام، پیسته ایرانی رام همشه همین خیل میکنیم. این عمل صاحبکاران اگر از یک جانب بهر تطبیق هدفهای استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان و حفظ محیط زیست مساعدت نماید، از دیگر جانب جهت تأسیس جایهای نو کاری نیز نقش مهمی بازد. باید قید نمود که همه روزه تا 150 نفر ساکنان ناحیه خراسان و جماعت‌های دهاتی آن با کار موسمی و معاش خوب تامین هستند. لالمی که هست تل تپه ده هست 6-7 سال بعد اوسو در حاصل نزدیک قریب می شود. اگر ما سال به سال مرحله به مرحله در پیوند گذاریم با خوبتر نقصتر می شود. وقتی پیوند کردن 1 سال 2 سال بعد در حاصل می دراید. هدف اصلی مسئولین تطبیق اقدام نجیبانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در جمهوری قبول نمودن برنامه دولتی اوید به کابلیزارکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 به شمار می رود. طبق برنامه مذکور در مرحله یکم یعنی سالهای 2025-2027 در جمهوری بیش از 10 میلیون و تا سال 2040 باشد زیاده از 2 میلیارد بیخ نیهال و بوته شنانیده می شود. این تدبیر سریع و عاقلانه امکان می‌دهد که در آینده تاجیکستان به یکی از مملکت‌های سبز تبدیل داده شود و در سمت مبارزه با بیابانشوی و چنگ و غبار در مقیاس جهان تاجیکستان قدم‌های مؤثر خود را گذارد. در ناحیه مومن‌آباد ولایت ختلان با مقصد اشتراک در جمعیت‌های ورزشی از جمله دوی نوروزی و مسابقه ولسیپدرانی جوانان و نورسان و دیگر ساکنان این ناحیه بلندکو به هم آمدند. گزارش در این باره. ҷашни наврӯзи имсоларо сокинони шаҳру деҳоти минтақаи кӯло бо баргузории чорабиниҳои фарҳангиву фароғатӣ ва варзишиву солимгардонӣ бо шукӯҳу шаҳомати хоса истиқбол гирифта истоданд. бо ҳамин мақсад дар ноҳияи муминободи вилояти хатлон мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ аз ҷумла дави наврӯзӣ ва веломарафон бо иштироки васеи сокинон ва наврасону ҷавонон ташкилу роҳандозӣ карда шуд. нахуст дави наврӯзӣ дар масофаи 1000 метр байни наврасон миёни писарон ва духтарон оғоз гардид ки гурӯҳи дӯстдорони варзиши сабук дар ин тадбири варзишӣ иштирок карда беҳтарин варзишгарон аввалин шуда ба хатти маъра расиданд. сипас дави наврӯзӣ дар масофаи 2000 метр байни ҷавонон роҳандозӣ гардид ки шумораи зиёди сокинон аз ҷумла духтарону бонувон низ дар ин тадбири варзишӣ иштирок карданд. мусобиқаи веломарафон бо иштироки васеи сокинон дар масофаи 3000 метр ташкилу гузаронида шуд ки дар ин нерӯсанҷӣ низ ғолиб ва дигар ҷоизадорон муайян карда шуданд. طبق نقشه چورابینی ها همساله در ناحیه مومن‌آباد دوی نوروز بین المللی برگزار می‌گردد و مسابقه ولسیپدرانی از زیاده از 150 نفر ورزشگر اشتراک نمودند که از اینها ورزشگرای مؤسسه دولتی مکتب ورزشی اشتراک فعالانه نمودند. дар фарҷоми мусобиқа беш аз 10 нафар варзишгарони наврасу ҷавон бо тӯҳфаҳои таъсиснамудаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи муминобод ва бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳия қадршиносӣ карда шуданд. мудири бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳияи муминобод рустам раҷабзода иттилоъ дод ки дар моҳи ҷорӣ тибқи нақшаи чорабиниҳои мақомоти маҳаллӣ ва кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бахшида ба ҷашни байналмилалии наврӯз силсилаи чорабиниҳои оммавии варзишӣ солимгардонӣ ва ҳамзамон мусобиқаҳои гуногун дар рӯзҳои баъдӣ низ баргузор карда мешаванд. тамошобинони азиз, ин буд барномаи иттилоотии навид ки мустақиман манзури шумо гардонидем. тансиятию хонаободии шумо орзуи ҳамешагии мост. хайр, то дидори оянда.